Ciira wa ungumania uria ugumiire munini wa mucirithania munene Philomena Mwilu ni uraguciririe ndereti ya uteti. Ateti amwe a ciama iria ciumbite ngwataniro ya NASA makiuga ati kwaya gukorwo Mwilu ararumirirwo kumana na gukorwo ati ari umwe wa acirithania a igoti tugiru aria mateanirie githurano kia mbere kia president mwaka muhituku. No ona kuri uguo, wabici ya mutongoria wa thitango bururi-ini ni iyumiritie kuregana na muhuhu ucio. Munini wa mutongoria wa thitango augite hatiri handu Ciira wa Mwilu uhutanitie na uteti, na akoria aria maratambia muhuhu ucio matige gutukania meciria ma muingi. Ofisi yetu ilifuatilia sheria na naweza kukuambia kwamba DPP tunaye sahizi ni mtu ambaye anaheshimu sheria kabisa, anaheshimu watu wote. Oduor augite kwina uira muiganu wa gukuruhania Mwilu na ungumania, na uira ucio ni ugatemanio igoti-ini hindi ya Ciira ucio guthikiririo. Na kama hakuna ushahidi yoyote hawezi kukubali tuje kotini, kwa sababu pia yeye anajua, aliahidi kwa watu wa Kenya ya kwamba atatii sheria na ataambatana na maelekezo yote ambayo yako katika katiba. Munini uyu wa mutongoria wa thitango ninge augite kuringana na katiba gutiri mundu bururi-ini ari iguru wa watho tiga president, na agatetirithia nonginya watho urumirirwo. Because under the constitution, the only person who has immunity against criminal offenses is the president when he's in office. Any other person is subject to the provisions of the law. Murugamo wa wabici ya mutongoria wa thitango ukite oriri Ciira wa Mwilu uthamitio kuma igoti-ini ria guthikiriria macira ma ungumania nginya igoti-ini rinene. Ciira ucio utanyitwo guthie na mbere mweri-ini wa 10 mwaka uyu. Maina wa Wairegi, Inooro TV.